I pošto svima ljudi, Klazix ovdje, danas ćemo raditi unboxing ovog miša. To je A4 Tech Bloody V5M. Znači miš košta oko 20 eura. Gamerski je, da vidimo što ovdje piše. Metalix Glide Sensitive Durable Bloody V5M. Ovdje nešto, ne znam ni ja. Ovdje imamo Powered by A4 Tech, Bloody Breathing Light, Free Model Soft Left Key, Weapon Mode Indicator, 8 ima dugmiće što je stvarno dobro. Ovdje je HUD Optimal Engine, rezolucija može do 3200 dpi što je ono sasvim dobro. Image processing, to dobro. Acceleration 30G što je fantastično, znači click response time 1 milisekunda i button lifetime 10 miliona puta može da se klikne. Ovdje na pozadini neki lepak je bežga. Imamo 3 modela left key, znači multifunctional switch at core 1, core 2 and ultra core 3. Ultra core 3 sold separately, dobro to. Bloody breathing lightning. Weapon mode wheel indicator, znači po oružjima kao imamo crveno, zeleno i žuto. Imamo brandirani kabel što je fantastično isto. 10 miliona može da se pritisne dugme. I ovo extra present function, to dobro. Znači durable, sensitive, frictionless, glides, znači ide 20% brže. I ovdje imamo označava kao gdje je guma koja će dodirati podlogu, znači zero shot delay, to tu. Hajde da otvorimo ovaj miš. Ovdje vidimo miš koji je sasvim fantastičan. Ovdje isto ponovo ono specs, sve pokazuje. Ovdje ima nešto kao optional upgrade with bloody ultra core 3 kao za headshotove. To znači, hajde da unboxujemo ovaj miš. Ući ćemo s ove strane ka gore. Kutiju ćemo staviti sa strane da vidimo miš. Ovo ide ovako. Fantastičan je znači miš. Da vidimo šta imamo ovdje. Ovdje je onaj brandirani kabel. I ovo isto možemo stavimo. Znači, pre nego što pogledamo miš, imamo ovdje neku karticu, software download, što je fantastično. Imamo 2 stikera, što je isto dobro, ali sada ćemo to staviti sa strane da vidimo miš, znači branded cable, što je fantastično baš. To se viđa kod ovih gamerskih miševa. Ovdje imamo USB. Sa jedne strane, sa druge strane miš koji perfektno leži u mojoj ruci. Ovdje imamo 2 dugmića sa ove strane. Ovdje imamo 3. Ovdje imamo mouse wheel koji je fantastičan. Imamo levi i desni. S ove strane nema ništa. Ovdje je kao ta ruka bloody. Ovdje imamo ovako 4 gumena dela koja... Jer ovo guma? I ovo koji je neki metal koji treba da dodiruje podlogu. Fantastično. Ajde sada da vidimo šta se dešava kada ga priključimo na laptop. Evo ovdje priključili smo miš za laptop. Kao što vidite, on ovdje svetli crveno, dok ovdje boja kao se menja. To je kada pritisnemo taster 1, taster ovaj ovdje u sredini koji je označen kao
N. On nam daje zelenu boju ovog scroll wheela koji ide znači celo ovako, dok ruka ostaje i dalje crvena. Imamo treće koji daje kao žuto naranđastu boju, više žutu, i ovde isto ostaje crveno, što je baš lepo, baš se ovako lepo kreće, fantastičan je miš. Da li ga sad ja preporučujem? Pa nisam ga baš koristio za gaming, ali jeste sasvim dobar i može da prođe kao pravi gamerski miš ako nećete da kupujete nešto kao na primjer što je Razer ili Crosshair. I želeo sam da vam se isto zahvalim na 103 subscribere, ja mislim, što je stvarno fantastično i hvala vam ljudi. Isto hvala vam na videu kako skinuti FIFA 16. Ako niste pogledali taj klip, obavezno pogledajte. Stvarno fantastično je što ste tu uradili, mislim, koliko ima sad, da li 12 ili 13 hiljada pregleda, što je stvarno dobro i hvala vam, samo tako nastavite i doći će više videa i više gameplaya. I to je to što se tiče ove epizode, nadam se da vam se svidjelo. Ako jeste, ostavite like, share, comment, subscribe i vidjet ćemo se u sljedećem klipu. Pozdrav!